apay ngamin aya, asaan mo kahit ni Marco, Linda? Basta. No, kuna ka tsakayat. Nakasingsingpat ni Marco. Kan naglawat ti bangkag na. Ada pa'y lugan na. Ada natalgad at trabaho na. Di ka pa'y kayat. No ni Marco ti ayatek. Kaslan nalawa a bangkag na laeng ti inayat ko. Kas kadalugan ka noan niya pa'y dita. Si kakit dimot, saan mat akasta Ngam kas may saan ang singad agayam mo. Mas paborak kini Marco, ngam ti asino alalaki dita. Ay basta. Diyak kayat day di Marco. No kayat mo di si kalaengan ti mangayat ken kuana. Si kalaengan ti agpaaram. Anya ka din dito ng ibagbagam, Linda. Ipapilit mong tumat ngamin day di Marco. Kat ko naklangaro din ken ka diyak kayat. Addan lalaki akayat ko. Kan iso tinakarik na itinapod no nga ayat. Ha? Sino nga dita? Ibagam mata na. Diyak pa'y ngamin inaklon ti ayat nato niya. Yam amok tulatakin ka. Kan masiguradok magustuhan yun to di lalaki para kanya. Okay, anyat ko na nangaykan ka. Adan lalaki kayat na? Kat saan ani Marco? Ay, saan ka no, friendship? Huh? Oh no. Pud nun sa laki ti atap ko. Ha? Adaan mo maipapaniti lalaki nga ibagbaga na? Yes! Kat no saan nga agbidot, nila kay kurad ti lalaking ibagbagan na. Anya? Nila kay Kurad Abalo? Iso ka diti ibagbaga? Shh! Keep quiet. Dahil takat sana pa asigurado, Tonya. Ang iso ngamin ti atap ko. Ha? Kasi ngamin tunggama. Idi namin sanyal daw. Naranaak idang sarsarita ijay waiting shed. Ay na! Nagragsak da! Kadwa na da ijay babae. Kasla nga agraman ite selepet na. Kat ay nakaragragsak. Una yan ni Linda, no ni Kurad pa'y laang alaklakayan ti ayatan na. Ay na, nulabsek lang tagsao. Zero brain na talaga dahi di babae. Tagay ko asawan, dumbbell! Diyak amo kan kuana, no apay asaan na kahit ni Marco? Hagasam, takayat na pa'y dahi ala kaya, supot lang arudan, balo pa'y! Ay, anya lakit dim! Anya? Si kamanen Marco? Wen Linda, imayak. Ta itid ko dito'y sabon. Ken, dito'y chocolate. Tapno amo man niya. No iti pa nagkunam kat jak ka ba ilang ti gumatang iti sabong kan chocolate. Nagbidot ka. Mawatam? Linda, ayatan ka. Napudno ti panagayat ken pamatig ko ken ka, Linda. Pasensya kan Marco. Ngam awan pulos ayat amariknak para ken ka. Tapno amom ti makagapo. Addan boyfriend ko. Anya? Jackpot yan, data. Asino ko ma? Nita, di mo pa dyan nga addan kayan ayat ko? Saan na ka mamati? Gaputawan mo ti makikita. Iti kabiitan na panawen, yam amukan ka ti kayan ayat ko. Tapno mamati ka. Linda, No, iti kinagwapo. Awan laban na ken ka. Iso na laeng ta. Adayo abak na nga amang ngam itisika. ang... Amin nga adaken ka. Triple ken kuana. Mawatan Marco. Iso apang nga asim ha. Sardengan na kun. Pang nga asim kunak manen. Itapay laang. Aklunan ka ang tatakurad. Ay, kurad, kunak kuma. Aday ka man ako nakon. Tatakon ko naman kanya ako na. Ay, sige. Saan nga rodan? Kurad, kunak man malaangan.
Ay, naku. Pagyaman ako unay ti panangaklon mon kanyak Linda. Kuraklakid din no aging harapapak lang. Amom, nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam. Kunaklakid din awa ng tinamnamakin. Ay ayatin ka unay-unay, kurad. Katsapay la kuma. Ta saan mo apanunutan adagitila ang kinabaknang mo tinayat ko ken ka. Inayat ka, gaputa, ay ayatan ka asi pupuso. Saan aksi ka kaya? Si kakit di mat, lakaya kon Linda. Isuasa anak akasta ngagpanunod. Agyaman no kasta, kurad my loves. Kat, kaano nakngarod ayam amo kadagiti naganak mo. Iti kabiitan na panawan matlaang, kurad. Anya! Ni kurad na balaw ti kaayan-ayat mo, Linda. Oo, nanang. Anya laki din aya. Inauna pa'y nga amag ngamsyak ti lalaki a pinilaim. Ay, una yan, Linda. Inanang mo't. Isungarod mo tinakarik na kiti ayat. Nakariknak iti ayat nga sasawam. Ay, naapaw. Kung naklakit din no ni Markaw ti naklon mo. Gaputa, isaw ti amok nga agar-aram ken ka. Ken guapaw. Agam! Saan mo gayam? Diyak kayat ni Marco nanang. Tabas kayat mau, jay abalaw. Inauna pa'y ngamiti siya. Niya laki din Linda. Ay, yagpampanunot ka kaday. Winaw, at dadidadapan mo, ti panunot mo. Imbad-badag mo, ni nanang mo. Ay na! Pangasimban Linda anak ko. Agpanunot ka iti mamen, ribaw. Maganusan ngayat day tamarikrik nam para iti day jay alakay balaw. Mayatag pay no ni Markaw ti naklon mo. Nanang, awan nga rod marik na kapanagayat ka ni Marco. Yalakit din na ya. Ay, basta! Saan ka nagararami diti banag at kababay dam? Kung naktumanain, Intun kwan, yung munikurat dito'y balay, ayam-am mo kanyak. Ay, daytaki din, Linda. Oy, Linda, pudno ka diti nadamag ko? Anya manin? Kaayan-ayat mo kanomat na nila kay Kurad. Oy, no kayat mo nga agtalinaed ti panagpagayam ta. Saan mo nga awagan alakay kurad ti kayan ayat ko, mawatam? Anya? Mabalin mo mo't nga ibaga akurad latan. Tapno, kasla katawanan tayo laeng. Anya lakit din. Si kakit di mo't Linda. Anya pa'y lang ti pagkaskastaan kat iso lang arudan ti kinapod no? Apaw? Ay, kaya't man sakit di nga. I-unfriend ka iti tungpal biyag. Tonya. Diyak kaya't day nga tabas ti dilam tapno mo ma. Alawon, kurad no kurad. Ang mabait lang. Seryoso ada kayon? Nako, yes, uwan Tonya. Da kamin ka ni kurad. Inaklon kon. Iso nga, agayan ayat kamin si ka. Anya. Nasumbatak ka din ti sa ludsod mo. Ay, talaga gayam ang mas pinili mila kay Kurad. Ay, Kurad, ni Marco, akatawanan tayo laang. Ay basta, no kayat mo di si kalaangan ti agpaaram kan ni Marco. Gets mo? What? Nila kay Kurad, ti kaayan-ayat ni Linda, friendship? One friendship. Oh, no. Sigon kan kwa na, kat inaklon na ka nun. Hay nako,
Di na pa ngamin mo ti husto kan pudno nga istorya no apay anasapa anabalo da dyan lakay kurad ket. Ha? Anyat kahit mo sa one friendship. Kasto ngamin da dyan friendship. Iso anasapa anatay ti asawa nila kay kurad ta na-trigger ti sakit na high blood iti kalkalpas ti kasarda. Gets mo ha? Ha? Saan pa yan? Kastoy. Saan ka nung ngamin, aninamnama di asawa na supot ka nun nila kay kurad. Gapo itinalao sa kigtot na dayjay at adda na high blood. Natay, impan na lang nga rod. Anya? Ay, nako. Pudno ka di ditang ibagbagang friendship. No saan ka mamati pues? Sa ludsudam ni apong mo, ha? Tapno amwam, no pudno, no saan ti ibagbagak, okay? Ay, anya lakit din. Gapula ang iti kinasupot nila kay Kurad, iso ti impataynan. When takas-taon ay akigtot na. Impagarop na siguro akugit nila kay na. Angam, edekalkalpas ti kasarda. Inyala da siguro amo man ti barbaro nga agasawa. Kwan, namuan na ti asawa na asaan pa'y gayam akugit. Dahil din high blood. Ay na, sapay la kumatasan ang makigtot ni Linda no bilang laan. Ha? Anya lakit din ngamin. Nagado alang laki. Namday di pa'y lang alakay Kurad ti pinili na ti danga. Correct! Oh, si kamot gayam, bakla adang nga. Ha? Nagsapa kamot din nga imay dito'y balay. Anyat gagaram, Kwa, imayak, dadanadamag ko, adyak magustuhan. Ha? Anya dita? Apay, inaklon mo ka din da ala kay kurad? Amom si kaabakla. Talaga nga awan respetom. Oo, how come? Lakay Kurad kun kunamlat. That's true. Mabalin mo mat nga ibaga, Mr. Kurad. Apay, gapu talakay, kastalatan ti panagsasaumon. Oh, pudno matalakay. Si Kam? Oy, no awan ti nasaya at nga ibagam, nasaysaya at pay no pumanaw kan ha. Kan lipatan nakmatan apagayam mo. Saan ko ang masapol ti pagayam makaskin ka? Naawatan? Come on, Linda. Kahit mo sawan, i-block na kon kasjay. Gapula ka din iti da ala kay kurad ket kastakan. Di na ako ni bilang apagayam, ha? Nakalalas ti panagsasaum ha? Anya nga ro ti maaramidam no iso ti ayatek, No kayat mo day amarko. O di si kalaangan ti mangayat ken kuana, che? What? Alaman, kita man, no saan kantong agbabawi iti udin na, amangan no ma-high blood ka mat, no maamuam ti pudno ak katatao da dya lakay kurad. Inakon, kat makaamukan iti biyag mo. Babu! Oh, apayakas ta tilangam, Kurad. Itay pa'y nga minapalpaliiwan ka. Kas ka lamadandanagan. Ikis ka man. Kwa, madandanaga na ka talaga para kang kalinda. Ha? Taapay. Amang nga meno dumtang tutyal daw. Kat iba inak asyak ti kayan ayat mo. Nang runak lakaya kon. Ay, aday ta ka manan ako nakon. Amom Kurad, age doesn't matter no may papan iti ayat. Sa bagay mo't di ang Anya ang gamanin tayta. Ikis ka man langan. Ay, mabit lang, Kurad. Apay, dayta. Kasla, supot mat. day tangaron ti bagbagak linda. Ang mga nuga pula ang iti kinasupot ko. Kat panawan naktaw. Anya? Apayasan mong imbagbaga kanyak. Apayasan mong imbaga kanyak idida mo pailaan. Kwa, nagbutungak ngamin. Napanunot ko nga mga nupanawan naktaw.
itibayin. Saan ko napabayagan pa eh? Itapay na ang panawan kan. Salbag ka! Supot ka matgayam! Ha? Balo ka lang arudan! Supot ka pailaan! Anya lakit din ti gasgasat ko itibiyag aya! Aglindi patan kurat! Ha? Abay, kasta ka nagawid lila. Di mo kunay na masikugan. Kada jay akurat ti amana. Ay. Inanang mo't. Kasano ko mangag sikugang. Awan mo't napasamag kada kami. Mapasamag ko mapailaang ang... Ay na. Amo yun nanang. Nagigtutak iti kastaunay. Abay, Supot matgayam day jay akurat. ha? Anong? Aday ta. Naamuam lang arudan, ti kinapudnaw. Nanang? Amaom nuapay anabalo adagos day jay akurad ha. Gapaw tanakigtaut iti kastaunay day di asawa na. Sana ngayon pagarop suput gayam day jay akurad. Nuapay mo't nga may nakastaunay titakrot na nga agpakugit. Anya nakit din aya nanang. Aday ta, nudim ngagkakumay di kanyak. Awan kumati kasta pagsangsang ita danga. Nanang. No ni Marco kumati naklon mo, paldo ka kuma, ha? Dayjay tumo nga minakurad ti pinilim sa pangalan pa lang. Gapulang tako na mabadang. Balo lang arudan. Support pa'y. Ay! Inauna pa'y ngam itisyak dayjay asalba. Anya nga italinda. O, dinaamwa mo na support da di alakay kurad. Lumanabit ka pa'y naang mo't. Amom, iso an nasapaan na tay ti asawa na day di alakay kurad, gapo iti nalaos siyak na. Idinaamon na support gayam ti asawa na. Anya? O, di ba? Na-trigger ti sakit na. Gapo lang iti kinatarkok nila kay kurad ngagpakugit. Gusto mo na? Ibagbagami ngamin idikan ka. Ani Marco ti atlunem. Ta isungar ti maibagay kan ka. Angam anyat inaramid no, nakatangtang ken tumad day ta ulom. Kas nakatangkan ti supot nila kay kurad, salbag ka manen. Agayat ka lang aruden, hindi pa ilang met supot ken baog. Hay! Kakaloka. O, anya pa ilang ti serbim ngagbibiyag ngayon no kasta. Tja! Gusto ko mamot na. Gusto ka dyan. Nalabos ka mo tingang Nalabas ka sasao. dyan. Dahil tati maganap mo. Anya kalapit din, aya, Linda! Di na akong liklikan pa eh. Ta nakita kan Linda. Marco. Apay ka di amang likliklik ka pa ilaeng. Mababain ka? Kuang amin. Namuakon. Nga awan kayong kinila kay kurad. Kan namuak mo't laeng. No anyat makagapuna. No apay a pinanawam latan. Anya? Gaputa. Saan pa'y anak ugit? Saan ka di? Marco, mabalin ka diha sana dahi tati pagsaritaan ta. No, awan tinasayat nga ibagam. Labsan ka latan ha. Unay Linda. Iti kinaadong amin ti lalaki. Apay aday jay pailang alakay kurad ti inayat mo. Marco, No di nakayat. Okay laeng. Adupay mo't dita.
Anya kalakit din aya. Agayat ka lang arudan. Iti pa'y laing balo. Ken saan pa'y anak ko git. Linda, nagkasang dayta na pasama. Mababain ka itakad ni Markaw. Gapo iti panagsasaom idi ken kuana. Nanang, pinagsasawam. Sa ita, mababain ka lang arudan ken kuana. No kasanaw, ti panangipan-panakal mo iday ken nikurad. Kastama, ti babain mo ita, danga. Gusto ko mamutin ananang. Hosto nga. Ha? Kinapudno na. Nagbabawya ako, ti panangaklon ko idi ken nikurad nanang. No amukla ko maasupot. Saan ko mga inay ayat idi? Kas kalamay ibusad nga may niti lalagay. Agayat ka lang nga ro na niti pailaang magkaskin kwa na. Nanang, balo lang nga ro dun nalakay. Supot pa. O, naay kang akinadanggamon aya Linda. Anya laki day. Kurat. Wan, siyak nga rod, Linda. Alangan mo tasak ni Kirby, sigaman. Ang pang-aasim kumabot na. Apay akas talatan kalakaparakan ka at ang likodan nakalpasan ti amin. Imbagak ba't ken ka nga lipatan na kon? Gaputan namin pinsanan alinipat kan. Maawatam? Linda, napatag ka kanya. Saan? Mangsapol ka laangan iti sa baling nga ayatem kurad. Aray ko, anya. Saan ko nga inarapaap ti agayat iti supot akasken ka? Kinapudno na. Maklon ko ti kinalakay kanti kinapudno abalo ka. Ngam, ti kinapudno asaan ka anak kugit. Dayta ti jak maaklon? Nilindamot. Nuday talaang ti parikot mo. Di nakagpakugit. No isot isolusyon na. What? Yan. Iti dayta a kinalakay mo kurad. Maalampay laang ti agpakugit. Ay na, jak amukan ka? Mabalin pa'y. Pumanaw kan. Iti kanuman, saan kanto Apolos asubyan kunakmanen. Jak kayat tilakay asupot. Mawatam! Ay. Apay nga daaso di ti unag ti balay. Nagbasit ngam naguyaw. Langa na ti mangkagat kanya. Kaslat ti gridag iti matana. Popo, saan mo atataulan ni Glenn? Taasawak dayta. Ha? Inawagam iti kuko dayta nga asaw. Helen, naggapon dayta nga asaw. Ginatang ko alakay. Imported dayta nga asaw. Tanaglugan iti eroplano. Anya? Ginatang mo dayta nga asaw. Nangalamit ing gatang mo. Kat madlaw ang inginain dayta klase ti asaw. Kat ijay ornong taa. Kaya't kumot nga rod ti maadaan iti imported nga asaw. Impakadampay mo't kumakanyak sakbay agim matang ka itinangina klase ti asaw. Biglaan nga main lakay. Anya biglaan na sasawam Helen. Awan ka ngamin dito'y balay itay. Ginatang ko dayta nga asaw. Iso saan kun ana ipakadakin ka. Anya? Insursor lang amin jay tao, anang ila ko kanyak dayta nga asaw. Ay ngam di ka madanagan, tanatawarak laang itinalaka apresyaw. Saan ana sakit iti bulsa kunada? Anya? Kaya't kunti maturog, Helen, bakit? Ang hinda ako.
Ay, sinalbagay. Anya aramiden ni Koko diti pagidanta. Kaya't nangarod ti umay makikaida kanya. Iso nga imay dito ipagidaan ta. Anya laki din. Kasanuak nga roden amaturog. No agdamit kaidata nga aso amaturog. Maturog kalata ang pagbautan ta ni Kukaw. Ay, sinalbagay. Saan amabalin? Gaputa adarami din tahilen. Nagdigusakpay mo't nga rod. Ay, san man aday tati ibagpagam kanyak. Taawanak itimog. Ay, di nagtilpa-dilpatan ko. Maaril kak dita. Sinalbagay nga asaw. Inunaanak mo tan. Isumot tanti mo na anak dilpa-dilpat. Ay, sana all na lang. Ay. Tatang, apa inalpay ti abagay yung emay dito'y balay? Awanig, Risa anak ko. Anya ti awanan na sasawan nyo, tatang. Awanin at talaga anak ko. Anya lakit din aya, tatang. Ibagayo ano, anya day nga awanan. Insukat na ko ni nanang yu iti sa balay. Ha? Anyat kahit yung asawan, tatang. Apay anak ko na yung dayta. Nagsakit, anak ko. Nagsakit. Nagutot launay. Talaga ngayon sukat na ko ni nanang yu iti sa balay. Anya? Wala na akong halaga sa puso niya. Anya lakit din, tatang. Agtagalog pa yan. Ibagayo nga minan ano, anya day nga ibagbagayo kanya. Ibagbagak nga ruden, nga insukat na kon ni nanang yu iti sa balay. Anya nga ro, din ang isukatan ni nanang kada kayo, tatang. Insukat na kon kini Koko. Ha? Asino day ta Koko, tatang? Day ka di artistang agnagan iti Coco Martin? Saan, anak ko? Ni Coco Martinez. Anya? Coco Martinez? Uwin, anak ko. Insukat na kaon kini Coco Martinez. Hey, nasakit. Tinakim ko. No kasta? Adalalaki ni nanang, tatang? Uwin, Risa. At lalaki ni nanang mo. Isaw ti kakaida na ita. Agin inarakop da pa yan iti sangwana. Anya? Nanang, pudno ka di nga dalalaki yo? Nagkuna nga dalala kay Krisa anak kaw. Ni tatang? Sinalbagan alaklakayan. Asino kumatilala kay alaman? Agnagan ka no iti Coco Martinez. Aniya, imbaga na alala kay ni Kukaw. Wan nanang, asino day tako ko alalaki yo kano? Ha? Ni, adamot aso yun nanang. Iso dayta ni Kukaw. Ginatang ko dayta nga asaw. Kaya't yu asawan, day nga aso ti pagselselosan ni tatang nanang. Dadaal ti ulo dayjay nga amam. Pagsilusan na ti asaw. Kunaklakit ni nano pudno nga dalalaki yung agnagan iti Coco. Aso mo't gayam. Pagawidam kit din ni tatang mo dito'y balay. Awan ti rumbang apagsilusan na taaso laang dayta. Wan nanang, pagawidak nga rodad ni tatang. Saan mo't gayam apudno nga dalalaki yung agnagan iti Coco. Apay, kanya ti mapaspasamak kada tatanggan nanang, Risa ading ko. Adamot saan da nagkinawatan manong gudo. Saan mo't gayam apudno nga dalalaki ni nanang. Anya? Adda kasta aparikot da nanang kan tatang? Adda manong, agselselos ni tatang kini Coco. Asino day ta ako ko, aday? Da important nga aso ang ginatang ni nanang Pinagselosan ni tatang di aso. Anya laki dinaya dagiti naganak ta.
Day talaki din ti sanda pagkingkinawatan nga gasawa. Pinagawid ko ni tatang iji balay data awan mo ti kais iskan na ti pulpulong na kanyak manong. Mangantan, Glenn, lakay. Naimas ti sidaan ta. Nilambong nga ugot ti kamote, kan ada pinirito abulile. Manain? Isumanain ti sidaan ta? Apay nga agreklamo ka kataraon mo't dayta. Ay na, makapahay blood na kita sidaan, Helen. Ugot ti kamote iti agsapa. Ugot manen iti kamote iti aldaw. Asino matisaan nga ag high blood no day talatan ti sidsidain ta. Nay. Mabit laang kuko, ikan ka iti kanam. Ano day ta ipagpakan mo iti asaw? Dugfod lakay. Anya? Dugfod day ta ipagpakan mo kinikukaw? Kat no nagnina day ta a dugfod? Para nga rod day takin ni kuko. Naskan nga agsida iti naimas, tapno nasaranta, kan nasalon at ni kuko. Ay sinalbag ka, Helen. Imbag pa day ta nga asaw, tag sida iti naimas. Idinto ta siya, pag sida iti ugot ti kamote. Apay, kaya't mumut ayati mangan iti dogfood lakay. Ibagam laeng tay dasaran ka. Aniya? Imbag pa'y day ta aso, tar arakupem. Hadday ta kamanan, Glenn. Di mo man pagsilsilusan ni Kuko. Helen, bakit? Di nakman kalbi-kalbito na kasta, Glenn. Ay, sabali man ang tikayat mo ama pasabak. Bakit? Di nakalbitan ko naknay. Di ka kadi mailiw kanyak? Bakit? Ay! Sinabagay. Apa tinaulan nagday ta nga asaw? Dayta. Iparit na nga agkanak. Isu adinak ag-agkan ta agunget ni Kuko. Ay, Jaske! Sinalbag pa nagbiag! Payatim makdar ka. Pumanaw at laingin. Taday talaingin asom ti kaidam. Daytan ti ka lips to lips mo. Asawain mo ni Kuko. Anya? Tatang, duwan nga daw asan kayo nagawaawid iti balayaw. Ang mga nusap sa pulan na kayo ni Nanang. Amo ni Nanang iyo nga dak ni ti balayo. Gudo anak ko. Kahit awan nga ro din plano yung agawid, tatang. Ag naida ko ni ti balayo iti asawam anak ko. Awan matlat sir-sirbi kon kininanang iyo. Ta insukat naklaeng iti aso. Anya laki din ni tatang. Apay ko mga isukat na kayo iti aso ni Nanang. Talaga, mate. Imbag pa'y dahi nga aso. Tar arakupan na. Pasaray agkan na pa'y di pingping ti aso. Anya? Agkan ni Nanang di pingping ti aso? Ketwain. Ag lips to lips na pa'y ano kwa. Nay, adag tok-tok-tok tatang. Godaw, anak ko. Ada ka didita ni tatang yaw. Ha? Ay, ni magayam Nanang. Ay, mabitlaan, tinaklukatan tiri daw, tatang. No saan ka napansino ko ni Jay Balay dagudaw? Awan panggap mo nga agawid. Kagurgura ka nga rod, Helen. Anya ka laki din ay Glenn. Anya launay ay di panggurguraam kanyak. Imbag pa di aso ah. Tamarakop mo. Anya? Imbag pa di aso. Takaidam maturog. Anya? Imbag pa di aso. Tamaagkam. Anya? Imbag pa di aso. Takagidan mo nga digos. Naa? Imbag pa di aso.
tamasaklot mo. Anya? Imbag pa di aso. Takanayon anakarabaw ken ka anakaigda. Kat anya nga rod ti kayat mo ama pasamak ita, Glenn. Kaya't kumatin tagbalin nga aso. Anya? Katwain, kaya't kumatin tagbalin nga aso. Taasikasuan nakmet. Nala, di kan kumurgura, Glenn lakay. Di mon pagsilsilosan ni Coco. Anya ti kaya't mo asawain? Helen, Umay ka nga rudan. papananta. Ijay silid aglabing-labing ta. Anya, Anya pa ilat ar-aramidam. Umay ka na, darasem tapno makaduta. ay, di nakngarod ko yun, Helen. Ay, di ka agapura. Di nakgoyudan. Da kayo matgaham ti masabat ko diti paraangan, tatang. Ay, way, danakaw. Inakman gumatang iti merienda ni nanang mo. Tag meriendan to, inton makareeng. Ha? Kasla, naragsak kayo itatatang. Ay, way na anakaw. Talaga naragsakak ita. Iso pag merienda, man ni nanang yaw. Anya? Imal-aldawan ng nakaturog pa ilaang ni nanang, tatang. Ay, nabannog nga med ni nanang yaw, anak ko. Anyat nakabanugan na nga'y, tatang. Nabannog ka di naglaba? Ay, saan? Nabannog nagdalos iji balayo. Saan? Anya nga rin nakabanugan ni nanang, tatang. Ay, kwa. Nabannog naghelikopter. Anya? Kas kalag mamayaw. Ati mo pa yan jay agtarangkaso ang manok. Apay aya. Panagriknak nga road kat nakapsuta kaon. Bilangam ti panagangis ko. Saggaysan. Oh. Iso masapol kunti vitamins. Bakit? Anya? Mabanugak pa yun nga umuli iti turod no kwa. Anya aturod asasawam dita alaklakayan. Aqua, igatangan nakman kidi iti vitamins ko. Tapno napigpig sa agpay nga agaradaw. Bakit? Anya? Kaslang amin kamkamatik ti angis ko. Nusoksok dalag day bunga ti papaya. Anya? Agkakanat manon dagiti ibagbagam. Iso nga igatangan nakman kidi ti vitamins ko, Helen, bakit? Baring pumigsa agpay mo't Anya ngay a klase a vitamins dayta. Bala, iyasidig mo day talapayag mo. Ta iya rasaas kukin ka. Aday ta tilapayag kaw. Nita. Anay ko. Apa sinipat mo ti rupak, alay. Sinalbag ka sa bali mo dayta vitamins. Mahilig ka alaklakayan. Anyat kat katawaan, pari damasaw. Ay, pasensyakan, pari Glenn. Kasano ba gabayin? Nagmarkati dakulap ni Mari Hilay ni Tipingping Baw. Gapu iti panang sipat na kingka. Ay, nalabos kabit niyagsasaw, pari damasaw. Lima baga lang mitipingping ko Anyat napasama kaya paray. Anyat nagapaanyaw kini Mari Hilay na ya. Kwa, agpagpagatang aklang iti vitamins ko. Di namit nga rod kayat. Anya klase nga min dayta vitamin saya paray. Daytay,
Vitamins, apagpapigsa iti giyera, pare. Anya? Amukon ti kayat mo asaway paray. Amukon na ita klasa iti vitamins paray. Panagrik na ngamin ket. Nakapsuta ko nga umuli iti turod, paray. Anya? Ay, ang pasuday ta, pare, dabaso. Iso masapol ko ti vitamins. Tapno makauli akpay ijay langit. Anya? Anya day ta impakan mo kini Kukaw, Helen. Vitamins tapno napigsakan saan nga agsakit ni Kukaw. Anya, ingatangam iti vitamins ni Kukaw. Idinto ta siya. Di nagpay maigatangan iti vitamins apag papigsak tapno sa anak mo nagsakay. Di ka man agreklamo dita. Mapad ka laangan dumawat iti vitamins mo ijay klinik ti barangay. Imbag ijay talibre nga ipadawat da ti vitamins. Anya, Iyawat mo man kit di day ta shampoo ti asaw, tay nakman digusan ni Kukaw. anya, gimatang ka pa iti shampoo ti asaw. Idinto ta sa anak pa nga agsyam-syampaw. Sabon lang nga paglaba ti pagsabsabon ko iti bukaw. Nagkadulakit din asaom dita. Kumpara makanayon ti bagim kinikuko nga asaw. Ay, makauma talaga. Napatpatigpayan day ta ako kung ngimiti siyak nga asawam. Anya? Ang protesta gapu iti day tangar aramidam, Helen. Saan na mabalay day taon? Talaga saan na mabalay? Sigurado ka nga ilakom kanyak itinalaka apresyo na ito nga asaw, kakaglen. Wayne Surayda, karibal ko day ta nga asaw. Iso nga ilakok lang nga initinalaka apresyo. Ha? Mutuyin day bayad na ta agawid akon. Kukuha mo day ta nga asaw, Surayda. Ulitak kaka. Saan nga tangagungat ni Kaka Helen nga inlakom kanyak ti aso na? Ay saan? Iso nga ron tinangibaga nga ilako kung day ta nga asaw. Tagumatang lakanon iti sabali nga asaw. Aniya? Awen, kasta ngagpaisaw, Surayda. Jay amo na ti agsao nga asaw ti katangan na. What? Mapupukaw ni Koko, lakay. Itay payasap sa pulag. Iyak kaya't mapukaw ni Koko. Ay, di mon sa pulan ni Kuko. Tanadugnapan dayay. Anya na dugnap asasawam nita. Nuawanan dito yung balay ni Kuko. Sigurado nga inalan ti dugnaper. Sana mabalay na siya kaya't mapukaw ko ni Kuko. Siya kaya't matayak laki day. Ay, awanan Tinarakinan ti dugnaper ni Kuko. Naguray ka man. Itay mo pa'y nga ipalpalikas ti dugnapar. At taka di pa ka inaiga, may tipan na kapukaw ni Kukaw. Ay, awan. Pudno kaglain. Pangasam, ibagam kanyak no sa dino ti ayan ni Kukaw. Ikaray karamidag amin akayat mo, basta agsubli kanyak ni Kukaw. Manak, nagsublin ni Kuko. Nakakita am kan na lakay. Kinapudno na, Helen, bagay. Hinlakok kini Surayda. Binawik mo't laeng Gapota masya na kun ka. Tadi ka mo'tin agsarde ng agsangsangit. Aniya? Ang sakbay nga itid ko ka.
Agkari ka pa'y mo't kumakanyak Ha? Ikarem, nga amunak mo't nga si kaswen. Di mo pa yun maitid mo't ti kayat ko. Dahito'y latan aso, ti pangipapayam iti atensyon mo. Lakay. Wen, sana dakas nagtarakan iti aso. Basta amom mo't ti obligasyon mo iti asawam Amom mo't ti kayat ko nga ibaga Dahito'y kasapulak mo't bakit? Wen lakay. Awan maigatang mo iti naima sa sidaan ta. Ngam adda igatang mo iti nagngina adong fod. Day talatan aso ti kakaidam. Isungag selos akmet Di ka din agselos, lakay. Mala mapantangaro daan. Sa dinaw ti papananta, Helen. Ijay silid agid ta ataman ngagmalmalam. Agid data nga agmalmalem kunam. Sigurado ka? Helen, bakit? Wen lakay, iso adina kon kagurawan. Mapantan ijay silid ta si kaswan kan. Ag helicopter tamaan nga agmalmalam. Ay, wait, Helen, bakit? Ay da, mapantangaro rin. Ay, kartingam! Ay, una yung tikastoy, anti guring. Makabanog lakit din tikastoy. Anya day taimot mo ay puta. Ay, balon anti. Anya pa'y ngay. Inakman na na pagbaludan. Idi nga minaudi na panak ijay. Nakuna ni Bunjing ang makasidsida kano iti pinikpikan. Iso aday to'y nagluto Mala, agan anos ka puta. Panagkunak, kat umadalimot ti panagruwar ni Bunjing iji pagbaludan. Mabayag pa yan ti. Siguro abutan pa iti 7 abulan. Mbabiit day ta. Huston to no makarwar, tamatulungan na kanto iti amin at trabaho. Ay, sapay lak ko mga rod, anti. Tani, mariknak mo ti banog ko kan aminan. Ay, ore asino ba't Sapay 2 alalaki ti anak yaw. Mala, ipan mo nga rodan day talinutom pinikpikan na si daan nila kay mo. Sigurado nga agurura yung day kan ka. Kaya't yu asawen, dandani nga ruden na rumwar ti asawa ni puta. Katuan, 7 kanupay abulan ti orayan. Rumwaran ti asawa na. Ay, kasta ka di. Rumwar ata gramid manen iti basol. Takitaok no saan manen na maisubli ijay. Nagnakam siguro mo't na. Iti mano atawon na ijay, nagpanunot siguro iti mano adaras. Nasayat ka dino kasta. Ngam, jaklapatyen, anti. Anya, sigurado kit di ngayon tun makarwar, adanto ang nalaslastog manen, napangpangasto manen. ay na, sapay la kumaata kasta. Dayjay pa iti kunamet, antiguring. Kaslaag sakit no saan nga agpalastog. Ay, no kayat na ti aglaklakay ijay, ay kat ali agpalastog aging kahay kayat na. Anya laki din. Mare, aday chismis ko ken ka. Anyaman daytan mare. Nakapidpidutan man na niti chismis mon. Bigbigat lo. Si kakit din mo kat nasagap ko iti kaaruba. Anya nga rod dayta. Ay, dandani mo gaya mo nga rumwar ni Bunjing. Anya? Asino tinakaibaga iti dayta ken ka? Ni Auntie Guring nasao ka no ni puta, dinaminsan nga aldaw. Kasta ka de, ay kat nasayaat
Rumwaren, tapno da katulungan ni puta iti amin at trabaho na. Ha ha ha. Romwar, tapno adamanin kadwa ni puta nga agpalastog. Kunam kit di Anya? Sika talaga, Maria. 100% true ti ibagbagak. Saan aya? Oray po utem tuin tunrumwar dayjay a tao. No kas ano ti kinapangas na idi. Iad-adda namanen no rumwar. Salbag! Oh, pare Bonjing. Nakaruar ka magaya man iti pagbaludan. Wan pare, hindi lang na minsan ngal daw. Agure ka. Timmaraki ka, pare. Saan mo't pare? Lima kayak idi ah. Oho, saan mo't Katnod nandalin tupay di ka mailasin. Okay, kumusta ka niya, pare? Kasto ya, naragsakak mo ta nakaruwarak mo ten. Aywan makadom ti pamilyam. Ken saan na aday ta? Matulungan pa ni bakit mo iti amin na trabaho na. Wan nga ro pare, ikarik ngagsingsing pagkatakon. Jak kayatin ta garamid iti basol apakay kulkulungak. Jak kayat ti biyag ijay, pare. Ay, ure asino mo ta, pare. Adaya ngamin ti akin kayat itibiyag iji o nagtipagbaludan. Awan pulos. Huston ti mano atawan na panangikarok tinaramid ko abasol iti pada katao, pare. Uwen pare, pudno day ta. Adalay ta kada tayo amin. Ngaginggat kabailan tayo kontrolan ti unget tayo. Nasken kontrolan tayo. Ngem, ti makailawan tayo iti pada tayo a tao. Husto kay ti dayta, pare. Ala nga rat, pare. Ragsakam ti panagruar mo iti pagbaludan. Tani, kadwa mo ti pamilya. Mari puta, sapay kumata saan ka makaungat kanya ka. Singrekla kumati inutang mo, hindi na palabas pa'y abulan. Ha? Masapul ko nga minan. Igatang ko kuma itinotbook kan bagti anak ko. Amumutan, panagsisirek man ang dagiti ubeng. Unay kamatan, Mirna. Apay di mo urayin nga umayak kagbayad iti balayo? Ha? Kunamot lang saan ka bayadan mo. Nalabas ka mo. Mari puta, ingkarim kanya kidi may kaimutang, abayada mo't lang iti sumaruno alawas. Gaputa saan ko paya masapol? Saan ka sining-singir? Wan, amok nga dakas ta nga inkarik. Ngam urayong kumamot Saan nakasta singir ka singir? Ne, kasano nga ibagam asingir, katita ka lang asingiran, saan aya? Nagadong ay bagbaga? Ala, urayin nga umayak agbayad di balayo. Isipat ko di tarupag di sa nga ribo nga inutang ko. Nga lakit din. Oh, apay kasta tila nga managamit, bakay? Makabwisit na talaga di babae. Di na lang maurayan amapan ko bayadan ti utang ko, di balay da? Ha? Sino ti bagbagang? Sino pa'y kuma? Ni Mirna Wan amok nga da utang ko kankwana. Ngam saan kumamatakas di Ultimo igid ti kalsada, singsingiran na. Aha! Anya? Ay nalabos mo tinda di babaya. Kunamlan awan utang na. Adala pagbayad ko sa nga ribo, talagang isipat ko kankwana ko naktumad. Ay. Saan lang nga sipat puta? Ikusay mo. Ay, wan lakay. Sana nasaya ati kas di nga aramid na. Amok anak ka utang ak kunakmanan. Ngam saan ang masapol nga ibagbaga na igid ti kalsada. Maya, no masabat ko na jay, ikak iti pagnakman na. Ay na! Nagmayat laket aburaken ti rupa na dadjay ababain aya. Ay, naimbag ko namta na kontrol ko pa'y ti ungat ko. Tano saan? Ay, mga noan niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Isu lang nga ruden tinakautang, isu pa'y tinatangsita talaga? Ay, wan, Maray. Isu pa'y tinatangsit. Tsak lang nga ruden sining-singir iti aldaw nga inkarina. Tamok nga wan kwartana. Payman dayjay aputa,
Nagalas at talaga ti ugali na. Anya pa'y lang tinamnamaem ngay. Kat naging nakardan ang agasawa. Ay, sa bagay, husto ka itiray ta nga imbagam kumare. Nagpadada talaga nga agasawa. Nagpadada abayolente. Ay, apay, isodalaeng. No kaya't ko abura kam ti face da, kat aramidek, anya lakit din. Si Kamot Sophia bakla, manakibiyang kaunay. Apay, si Kaya tinakautangak. Ay, saan asyak tinakautangam? Ngam saan anasaya at dayta nga inaramid mo kani Myrna, my friend? Sika tinakautang, ngam sikapay tinatangsit? Ay, ang mga nalipata makarkarwar lang nila kay kuya pagbaludan ha. Anya? Kayat mo asawan? Gaputa karkarwar na, agbuteng akon, agbuteng kamin. Ukesti saba? Ha, tanangam dito pa nagsasaom no di mo kahit nga ipulong ka kinilakay ko. Kayat mo asawan. O sarem nilakay mo apamutbuteng kada kami? Kasta ka di? Ibagbagak laang, salbag kidi, manakibiyang ka ngamin. Sa anak ang mabuteng kanilakay mo kunak tumit. Saan agaputa karkarwar na ijay pagbaludan? Siga dituyen? Burakag tupay tarupro payo. Anya? Saan anilakay mo ti karkarit mo? Puta Saan agaputa karkarwar na laeng kat kabutengan ti tattao? Palso dayta a panunot mo. Puta ka! Pare, no apamatan na dagiti babae, kat saan ka kumamatan na makibibiyang? Ay, isa na mabalin, pare. Isakit ko ti asawa ka. Isakit mo ti asawam, ta asawam kat nga rod. Ngam, saan ang mabalin? Nga uri iso ti nagbidot kat kanunungam latan. Amom lang nga rod nga iso ti nakautan. Ay, saan? Saan nga kasta-kasta na kita tattaw? Tay kakaiday ti pagnakmanda ko naktumay. Anya? Nalipatan dan sa amit akarurwar ko lang iti pagbalodan ah. Kayat mo asawan? Agbuteng dakin ka? Gaputa karurwar mo lang iti pagbaludan? Ay, wala. Awan kabuteng ko naktumad, pare. Ay unay kan pare. Uray asino. Totopak, nusyak ti makaungan. Hay! Bonjing anyang, saan na kumamet ang makibiyang iti utang ni puta? No sana kasjay ti ugali na! Anya? Iso tinakautang, nga may sukit din tinatangsitan. Ang mga nun nalipatan, Sika, bakla. Karurwar ko lang iti pagbalodan. Kasta gayam karkarwar mo gayam Anay ko, natamaan ti ropa ka. Atoy pay. Ay, gusto na pangasim. Pangasim. Ipanpanakal mo karkarwar mo laeng. Kaya mo asawen, kat agbuteng kami kada kayo nga uray da kayo ti ayam iti bidot. Kugtaran ka akastoy. Anay ko. Kunam siguro, lumabuteng kami keng ka. Anay. Sige, lumaban ka no talaga kamutlaeng. Syakit din ti mabuteng keng kan. Ay apaw, uray baklaak nga nakapimpintas. Tutupan ka kunak tumit. Anya. Karkarwar tarupaw. Saan nagaputa karkarwar mo kat agbuteng kami ken ka. Salbag ka. Ay na,
tawa, Mare. Adak lang, di tawa iti ngagkat katawa, di dinanog mo ti rupa ni Bunjing. Maruruda ka talaga. Iparo pa nameten. Aga po kano takarkarwar na kat agbuteng tayon. Dahita nga rod kahit. Manya nga taaya tinakabot-butang kankwana. Kati pa nakaibalod na ang tati luko Bunjing. Di mo't nga rod lumaban. Ti awanan bain. Mabutang ka. Makakatawa man. Talaga abura ka matiro pa na. Aywan isukit din ti agsiga-siga dito lugar tayon. Ipanakal na, akarkarwar na laeng. Utot na. Husto laeng dayjay nga inaramid mo. Bareng isudakit di nga agasawa ti agbuteng. Ay, rumbang laeng. Maminsan pa nga agpalapalastog dayta, Bunjing, agraman ti asawa na. Pag timugak ida, kunak tumet. O anya puta, sa anak akita-kitaan iti pabangking dita. Kitkitaan ka aya, kutsan mo. Ay, sa anak kasungsung bata na kasta no di mo kayat, pagbangkingak dahita ulom kunak tumet. Anya? Anya, imay kakadi dito'y tapno bot-bot nga na akarkarwar laang nilakay mo ijay pagbaludan. Kasta ka di. Saan mo't kumare? Anya kalakit din aya. Ibaga mo, no isutirantam, ngay may ka ditoy. Itapay laeng, burakakon day tarupam. Naguyong kamatang. Ay talaga, saan nagaputa karkarwar nila kay mo, da kayon tisiga ditoy. Kaya't yung ay parupa kada kami nga agbutang kami. Uhay, lugit yu Nalabos ka mo't ngagsasao kumare. Sa anak nga agsaway ti kastoy no sa anak kasta ti ugali yo. Nang runaken ka. Sika ti nakautang, ngam sika pa'y tinatangsit. Ibarsak ka ijay tikpang takitaam lang arud. Una yun pare. Nagaramid ka lang arodan iti pakais istorya dito lugar tayo. Anya kita dinanog ti baklan. Among pare. Bilibak mat iti tayo abakla. Talagang awan te kabutang na. Uray siya. Di nakakabutang. Nga uray karurar mo lang iti pagbaludan. Huwag nga rin pare. Dinanog na mo ilatan ti rupa kon. Nagbidot ka iti kanahin nga da iti panunod mo pare. Saan nagaputa karurar mo lang iti pagbaludan ket agbutang amin kan na tao. Pare. Anya nga ita. Dakay nga gasawa ti nakababay na. Amumot a basol ti asawam. Isu ti nakautang. Isu ti natangsit. Ang kanunungan mati aramid na pare. Huwag pare. Naamiris ko abidot may magngagasawa. Saan nga umdas day tapamutbutan nyo iti tattao? Akagap-gapom medyo unag ti pagbaludan pare. Awan ti mabuteng nang runa, no amuda nga isuda ti husto. Sana ya. Ang mga kit di sikapay ti may ilawanan da. O di narigrigatan. Gan nakababain na ita pare. Ay, sana na maulit pa pare. Kinapod noon mababayin ako. Ay rumbag lang pare. Apay, saan ka mabain? Bakla pa'y kit din tinang danugan ka. Ay, nakababain pare. Wag, nakababain. Anya lakit din.